Tini oro serangsati nong hambai marwo semua coverage kala tongmon bagai. Ang tini mia nomination noman pure yang Amdoli, Sutarmura, Ramnogor. Ang elaka visit kala famane ang mo hake sini yod rock, sini boror rock. Abong hake ano ungko mane hamzaganya lam sogan hone ang khasongi meya tini borok je gramon thango ang o borok ni ana hamjakmani borok ni je lam sokmani nugunyai ang tabugle Maharashtra no kaisa sonik hisabai ang tabugle asabadi pura 100% ang siurungkha o elakani amsani borok rok Maharashtra ni sonik hisabai arono kapalai khalai rohonai borok aro kok borokha ang o elakani jotto takukte bukuk songjen nukjak phainai borok ang nogo thanga angka borok jotono ano ashibad dui rohjak borok anono boat rwnai hinai Maharashtra ni sonik hisabai abon bagai ang o amsani ani ukulugo toknai takukte bukuk songno borok no ang hambai marwo an logi ano tini jora rekha retired police officer norok jotono saimano DSP ngi phejak sini borok ni bere pulya kokni ni honai mano police officer tong phajak borom ganang Otul Deborma bono boano tini logi rekha senangor borna hini kokjak tei ani logi tongo INPT ni no AGS borom ganang Manov Deborma and colleagues boba ano dor rekha engkita ang jotoni tongmani hingkangke o amsa phainai o amsa ni serai rok o sikla rok o amsa ni bura rok o jatoni ani am babun soman ani dadani soman ani sakchalai rok lam sogunyai ano phan nomani bagai ang tebo tongthoka tini ang tabukle Maharashtra no thangi saimangka Maharashtra ang nin kaisa pilar Amdoli Golagati no ang no upahar nai o amsa ni morok ano logi rekha Maharashtra no naharnyai tei norok no sungno cover khlainai sungno phunungmani baginai norok press phaimani bagui norok no tei ang paiphlai hamairo asuk chawnai sini soba ayog loktung Maharashtra ayog loktung Greater Tripura Land thung Maharashtra ni netito swnamnai no swnamnai asuk kok thaino ang mutaka hambai जों दिनै आसुक लाइमानि कारन हिंगांके दिनै आनि सिनि रामनगर आनि नुखुंगनो आनि मुंखे प्रफुल्ल देबबर्मा तै सिनि ओ गलाघाटी केन्द्रनि तै कैंडिडेट बति आमतली गलाघाटीनि ब फाइजाक जों दिनै जत जागानि प्राय मानजायाफोरनो जत गावसावनि बरं दङ सुतारमरा बासटलि दारियाथल tei rongmana rongni joton tongo motamoti phaijakmang tamni bagi sing asuk laika sing tini asuk mani karon ke asuk no besakang sing baike samung khlainai besakang sing baike agui samung khlai thanai bobagrani je nasik mono sing baike besakang talangnai hini sing asuk laina laika omoni bisingo sing tabo hani hai khlaijak pika prosedure mani karon kangke boat committee sing khaipani dati already khaipali nai tei besakang sini samung tajai kabang tongo abono जों ताबो सोयरावनि जों बुबाग्रानि सामनो ताङै थानाय आं साइनान कक फाइके आनि मुंखे प्रफुल्ल देबबर्मा मके रामनगर गावसाबा PS Otul Deborma তিনি সিনি আমতলি গোলাঘাটি কেন্দ্রনি যে ক্যান্ডিডেট উমাশঙ্কর তাই বিনি লগিও তে খরকসা সিনি লিডার দङ মানব দেববর্মা বরকनो थैनाय एलाकाओ सिनि प्रत्येकता समर्थन खालायनाय बा समर्थन खालायाफा नोंथों बरक बाय परिचय नायनो बागै सिनि लायनायनो बागै फायलायलायखा आखाय जों मेनलि ताबो फार्स्ट जों महाराजानि थानसानि मेसेज ओ मेसेज नो जों केरि आउट खालायनाय प्रत्येकता बरकनि बोखाव सगिनाय जों जे महाराजा मेसेज रमानि पुइला जाति उलो पार्टी द ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ओ मेसेज नो प्रत्येकता बरकनि थानियो एकटा जों मेसेज नाय सेई मेसेजनि उपरे भित्ति खालायनाय न जों जाते जतनो चला बोरै ताकुक बकुक जतनो मिलायनाय महाराजा न मेसेज न जय खालायनायनि बागैनाय जों आवेदन नारगनायनि बागै अर सफायखा आसन खुलुमखा आनि बुंखौ अतुल देबबर्मा ओंखाय जे संजाकनाय बा केन्डिडेट नरक तामुवान नरक तथा साजाखा बतिमा जों खाफुरैनाय अ केन्डिडेट न हामजाक माने आबो सुदुया सिनि बेटलायखनो बिसास दङ ब सिनि वानसुकमा से इमां मुकमाने आबोनो ब बास्तव रूप नावार हनयाय सिनि बिनि प्रति सिनि दृढ़ विश्वास ब आबो नारगिनाय न जों बनो समर्थन खालायनानै बागैनाय जों बनो तिनि तैगुरियो आसन आनि सिनि मुं आं रिटायर्ड पुलिस अफिसार्स